Yakana ko mugisha reka nabaha twize tomugisha yakana ko mugisha kana bisibwo twize tomugisha banzi woreba hinogero takayombire otakata bukire muntu we sharamporo mugamba turugire hare nobo kugamba wire ngo busheshe nkunze zinyanje nobo kugamba ukamono fangu bamanyesho bizanje mukama ni wapi makire tata nyongera kire osho azabinaze watu omucererezi wa Kole Media niyo yonke yo kushanga ebirungi nkebyo sekwati Kole Media virankore Kole Media TV, thank you so much for watching. Thank you for giving us your likes. Mwebale kutukunda mkaptosha mazina nibanyeta Joanna Nata ya isomwe shongozi wa mani ni wahereza official nigo mazina nakwakira ninye nakira ni wahereza official niyo kutosha ni manyori kuroga wantangaza kuwangira buryo mweshongozi ibyeshongoro byawe terero mukabada ninganira umusefuri ibyeshongoro ngo kuwagamba ni babiri yo kujyana ni babiri yo mukabada koka ngo kumanya ikintu cy'endongo cyanguhi no buri yo musitwago ya mani endongo nende sente kandi zo kubotine komo. Okay, amazina ganje ni banyeta nwahereza official 256 isongozi wa mani ambassador wiko. Okay. Nozarwa nyewe niyo mwana kuzarwa bushencha munga butare kandi nyewe kanye ngira ngo wanje nimbara. Okay, ni wahereza wagira nti ngo mweshongozi n'ibyo byesongoro byo mbyine kugerera ni manyamugine ko byesongoro bikavuga byabiri na munana omo kuyishunga kare gospel ningasacu byona bitabu endongo wajimara mukiki endongo basa kuba ni ko myaka nkamunana because ngatandika kweshongora cyari umusigazi cyari muto 12-15 Nibulimu oliomo muba upcoming abatakugayo kweba kugira ngo abatakugayo kwa upcoming kuka kurigera engere yo kubotire kintu no mayang no in experience. So mweno hati njimaisha muna in experience baza utaba upcoming because in experience. Yes. No ebyeshongore bino byehandikira ninga nibakandikira ebyeshongore binje binyine byehandikira nyine mebyeshongoro kabice ebinyihandikire na munonga nkebe bisiye binyizire nishoboza. Yes. Okay, konkashi ari kutureba kawatawos sunglasses ni gagoze tuzeta ezini bazeta glass ninga sozete gagozi ninga socete chiwano mu rimo rwito rw'ababanda kiba kigiye chiwano. Okay, umukamera mtukureba je umukamera banyine jyaho kwani bakimangwe icyungwe n'icayuke. Okay, hati official bobwire buwamaro music industry te yangu ina munongo ito bacariyo gezaho kugira ngo irindare twataha music industry te yangu imyaka munana rero muri urugendo ukagumura upcoming so namwe ngwenyo wanyita upcoming kikunsemeza je aho kuba nindeba gutsemere kubandi upcoming abo kugira ngo ndongo gitire kwenye wano gira tuno busibone buzibuki obuyo mu music industry obuzibo butwino music industry rwinje munongo icyo kubanza tubantwetenga kasente kugira ngo twongere mu kintu cyitu babase kukipromotinga ba promota ninga siba DJ bakutera music ninga siba presenter ba radio ba TV presenter ukosanga akasente tutakukabasha onkasha radio kanosha music ngakitera busha na TV nambwenu nimwe mukabire nimugira radio eteka lya copyright bakiyando radio na TV ekabire niye kushashura omweshongozi tuwayine kushashura radio na TV mukubaha content yayo ekintu nuko cyakubere kiri kityo
kokano sa ngirengo ba Uganda niye cyagumire Uganda tucyarukubi na munonga Western Uganda tabesonga zibawe kandi kugira ngo twesongora kubi twine music twesongora konka tubakubaha a platform tubakutuha matu tubakutufaho konka cyubera kugamba ekinkumanyaje ngo batufaho twabesongo zito bari hansi abariyo nibiza mbere turi bapkami kureka tujya besongo zabariyo nibiza batamatu bakatufaho tubasa kutereki konka UCC enyuma wawe katugira nti ekaragira radios na TVs okuba nizitera 75% Western content ninga shiroko content nti radio ninga TV yaba eriyo mu Western babe nibakozesa 75% products zo mu Western Uganda nikija kita nti ni mutungo obuzibu na radio na TV yo promotinga music wanje echo nibabasa kuba bakitireho konkanyowe nganye mbasa kuba nyimanya nti kibasa kuba cyayambere ngabe shongo zaba bahangu abakutukiraho ba Rage ba King Mbwe kibasa kuba cyayambere abo kandi toba hansi ushange because nyotine ahikuza bakateretse shongoro cyanje Gatar Man ganje you have to put in money limbanye ne kuteka mane ningo kasanga ntire mamani mingi kurebeka ngo eche shongoro bakitera okay ekindi challenge ndizo bine mu butumu bwa bete ba manager ba manager bariyo konka manager nawe kuza kugira ngo akuinvesting mekintu mbwenu ba manager tubakwenda kuinvesting beshongozi bakiriya hansi naenda ngo banze ogere cyo wakora cyango akirebe kandi ubo kwenda gukora cyo cyango noza kutama munonga ninga so hendeke munonga hatusanga ngo motorabe tubyaho katere ndongo ukasanga ngo music yakutamani wo waina ngo rgamura ninga subabiruga muwaza kuhinga ngamba y'abantu ngo muri gumbiye so ngo ruze kwinga so hatusanga waza ho ibintu byakutama kandi ine talent konka ababagiga ninga shabanta bari kubasa kuba kututamesene nito mazima twine kitwakubasa kutaho nto basa kurugayo Western Uganda nimpamya ngo Western Uganda nito twakubire twino mwanya go kubanza mugani yo songa wenci turinga ngo mwanya go akashatu ningo kwa kabiri abo kuba cyo kurebera capital city inabeshongozi binji kandi niyo kwasire konkani yo ninjira ngo ito abanyankore tukabire turyarure ngo rwahigura umunonga konke songa abantu abitu tubakutufa yes okay obuyambi government bwo kubasa kugishaba okutungura talents ningashi music industry ningashi art industry ndamwo muri film music abatezi bebishani butkweta ba artists yabo abakwandike byeshongoro what can the government do okutungura talanta z'abana bo mu Western region ikinkwenda nyonkanye ko mu kikugira ngo babaze kutuyamba promota nuko promota nanda kasenda nango bamwe ba promota tebagwire abo kuba nawe musango mwe na wayi investigire mwine cyatire so mbwenu bagume bagezo umwe nanyine nimbasa kasente kata kana ntine twena ntubatitine kandi natunguka twena ntutunguka so mbwenu ba promota ba DJ bazumani mbasaba music mugitere tugitambuze tokamanya ikintu kibasa kutambura n'abantu abandi bakubasa kutubera ba manager abakubasa kututama kasente ikintu nyo nabajangwe ndongo kare nyonkanye turuga abandi ndongo nyongi imanya ngo shongora abantu amakasente ningashi nafuna management ikintu nimbasa kukitera orugira management ningashi ba promoters nibagasa kuba umukono gwabo buri muke ningashi mugufu batakubasa kuyamba buri mweshongoza ryokwe konka nabaninyenda tugaruke tushabo byambi cyo nanza kubuza government abeshongozi nebasa kubakora iwenke ya maremi akamunana music industry government bija ikagira tubakwatireho harikinga what would you request for batkwatiro mu kintu cya promotion ni mwenda promotion promotion
promotion kuya kujyamba ibintu marketing music zitu zikatambura like harunga bakura bakubasa kutwatara habine za radio stations habine za TV hariho umuntu abine mbweno bubasa bo kugira ngo yakuyo mu idara no basa kuzo mu idare rindi konkanete kari ya copyright bari hamise wo mununga nite kari ya copyright nariyo barahamize konka obwiro buninja mbweno ndibaso butatu yambitwe because ati iteka rya copyright ryo rigere kwenda kuyamba abantu abakuru so ati nana kire kitwatugamba abakuyamba bayambere kimwe because copyright ati ntore ubwiro bune yamba abakuru yo ni derece songoro cyane kizakuranja kare pura abakini kandi nyonche terire takumanya ibaci so kikumanyisa copyright ati ne kiyamba bahiguru nitwa bahanse tureboho ko ni tutubyabe shongozi kandi abakubasa gukora icyo abakuru bakora. Omyaka 10 ningashe myaka 5 music moyerebo ya kagi ningashi music industry ya Uganda ibone kuwaninga aliyo ko nti abana bato eminyetere yo nekura nti basa kukiga tukagira ngo nobotine amasiko gogariyo konka kukunagambera hati omuntu orukubana mweno hati kare kamwe tayakamira orukuyija ningoriyo na planning kujango izo music industry aine kwiza yehamere aine kwezirika kuko wabakare babe batugambera ngo noine kwezirika mu kuhoka hama boko tureba music industry ya hati yongera kuhinduka tumanyisa ngo abarize nyuma baza kushanga itakirike bireroho nitwe turebe tugumire kandi ababire barho ubundi kabanguhira mu kusingira kandi hatito gumire munonga ati nanaba kuza kwizana bo bakusange yitu yarijereho yahindutse so kikumanyisa ngo kuza kwiza aizaye hamize bonga ngo kukimanya ngo umuntu ine talent we nayiza mweni kibaci murugo nubwo akucisheka nubwo akoyebuzabuza tikikarugo nagumiza nicyo cyo kurebera amayiza myaka 8 abinji tabakumanya ano bagira arwabagizire bunaniro buriri buntu shoze cyeshongora abana bakireba kike cyakabi bakusukingira namazima yirogo music riri muninga n'ejo umuntu nabaremye ate kikwenda kugamba ejora beno umanya buri muntu wena ari mu industry tukujya ngo no mweshongozo we nani we katugeze yoro tutaya isa TV tutayisa ori mweno ryo mu industry amarogo garumugizurire cyo because nankawe no wakubaka tugeze nk'abakuru bitu nabo bari umuntu barogaho kubatakaye ndumwana muto oyingane nawe no wasa kurugayo ryo mwana muto oyine talent oyina amasiko arebe ngo kora gumuzarye cyo cyoromo noza kumarabo kora gumuzarye cyo noza kutera hito sange watakine mu rugo hata nawagezaho agezaho wakutera terosita mahanzi so mwe n'amarogogo bwizuye mbona umwana ari kwenda kujoyininga music industry aije nawe ayesibiribi nane yakashaka giteho okay ni wahereza official yes ni buhabuze iki bwo kubasa kwereza umwana wo mwishiki ningashi umwana wo mojo ariyo mu industry ya music first then cha kabiri umwana ari kwenda kujoyininga music industry obuhabuzo bukhereza umwana wo mukini ngo mwozo ryo mu industry yo waizo mu industry utere ndongo yawe ibyo sente kubera yange gumiza moremero hokora abe no basa ko takaye tarevo mweno kenda ngo urakuke kwiruka kusiga abandi ati kiriye cyo wawagambere kiriye cyo kurogana hati nosanga naco kiza cyakugera momwe usanga ngo ubu watere ndongo no urengo by'isunguro byawe ubundi no boyine yo bafane bawo ko no kujya ngo ni woro hato niwo yenda ngo yegarize mamana hato usanga waga muramwa hata ndongo yite yo bire no twa kandi usanga hati wakugizwanza mebindi usanga hati no enda jo wanataka kurabaho ndakugumenya nyuma ke so menu korayize manye ngo kwemere bigumere birumu emikono neza kubera umuntu bakutere kikono konko obyemere okay oriyo mozo oriyo mwishi kuko twena ntuturiyo mu industry kandi twena ntiza kubivugana ate ogwariyo mu industry ogwe twaheza omwana ari kwenda kwishi konka hati ogwariyo mu industry ari nkiwe ari stagnant takurugo mwanya mbwena yawo music nashoza burizo bakokata ine hit nejo ne mogwe no pabura ati
kandi echo chone songe ndizo hata umuntu ari kutera music arinkanye Okaka sanga ngo agitire kare ke myaka 8 inagamba atine muhita ningi 15 ningo kurenga matine hita amazima garimwe ubwo cyanje ndarwo mundo atahe ke ngamba yabozo aziki ati niyo kingataka jirigire ngo kunagamba yoti nyine hita zanje kugira ngo arogo kushanga wateretse songoro cyagenda ngo mwe cyakwa mu vibe unga wasanga ngo utire byo songoro kare nanye kare nganye ngo muntu kurogere ngo kaza kusanga nasanga nitera butera tine sine chinkwe yongeraho tine hite yatambwire nimberuko because amani ninjeza ho gatamu nabanyina kasente gatamu nantakine ngira ngo kunagira kukore mwita mamani ati nasanga ngo niteretse songoro aho myaka 2 ebisongoro nyo mwaka nibasa kutereze songoro kamunana sente nitere byosongoro sente tukujya mu zibazo just no kwehayo tinyine murumo ogurya gukora gw'amanje music ni murumo kandi ogutakarese sente so ekikumanyisa ngo ninyehayo munonga na ba producer bamwe nibatuberera usanga no ngutine kasete na jera ko kuyakora byo so ngene kintu nkokiri hati ekindi niwahereza official anabanishaba utwemo akapera wagira music inoba wine album tinkisha tu album kisatu songora 28 kandebe mukaga ko ine album hati ninyenda utwakapera akekeshongoro cyawe ekisingire gukora hit because wangiro ine hit kokani nyenda kiriya abantu kibakusinga kumanyira tinkumanya nyine hit zangeze nyuma kandi nyine nane byesongore bisya kongebereyo abantu bibakusinga mwene bibakunda ine cyeshongore kisaha kisya ecyesongore cyo cyandikirwa Vare Music baceta kana komugisha tuhereza akapera kakana komugisha yes so kana komugisha abantu mbakakunda so nkiriza nko nabo okay tutandike manye yakana komugisha rekana bahatwize tomugisha yakana komugisha kana bisibwo twize tomugisha banzi woreba hinogero takayombere otakata bukire muntu we sharamporo mugamba turugire hare nobo kugamba wire ngo busese nkunze zinyanje nobo kugamba ukamono fangu bamanye so bizanje mukamani wapi makire tata nyongera kire osho azabinazirwatu omucererezi yes ejo ni hiti Vare Music kampire ndongo kandi mazima mbwenu ngenda nko kutwatwagambere hare nyuma hari abantu abariyo batari ba promoter kuko abariyo bakoremera munke yaba promoter Vare Music tinda muhire sente niyo tinyene sente zo kwa Vare Music konka akanyongerera bidara ni musima mno okay nokozesa YouTube channel ki Facebook TikTok nokozesa mikutu ki omuntu ari kwenda music yawe abase kukagira music yanje eri ya YouTube ni nkozesa wahereza official 256 TikTok naho ni nkozesa wahereza official 256 Facebook ni nkozesa wahereza official 256 nyongeraho umusongozi wa mani so wateka merizi na music no bano difuna de okay niwahereza thank you so much ninyenda usibura abantu bawe ubasime no kukagira nyenda kushima abantu abatire bampagira abafanizi banje nibakora umurimo gw'amani kandi abantu b'amani because tonight kubasa guteka music twatugitera tukajesigariza ningasa abantu batakujaje ugasanga ngo haraba kubyakira nabo banyongero misho wacarenge babukora batambuza bagezaho n'amani gabo so mwe ninyenda kubasima ndakushima besongozi batahi banje abamberireho zime ba promoter banje ba presenter ba TV presenter abakugezaho kutambuza music yanje bari n'abantu b'amani kuko nanagambire zime Vare Music na Trust Prizo n'abesongozi abakunkwatiraho ibasima muno.
Okay, yabari ni wahereza official no mweshongozi genda hambi kutu yeye ya Facebook, Twitter hamwe na YouTube obase kuhagira endongo ya Western Uganda. Nasigara ndi Joanna, until next time. Thank you for watching Kole Media TV. Bye bye. Kole Media niyo yonka yo kushanga ebirungi nkebyo. Watching Kole Media.